علماء به خدا في هيون لكي أمبره جهدوغان وردين برسيسو وحدا فقيدا علماء قاهري مفتاح فقيهن يقدا علماء سؤال قلبي تهنيا جو متاهتيسا علماء ربي أنو بدا أسير صدر كان ياتي سانانسي جسے فارس قرآن ويخت جاولا عيسى دفئ والمدالة عيسى والمدالة حيو يوم يولو عيسى قوت جرا علمي قوم مساخس ركوهم دافو عيسى كنا علماء يمهنو جبيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليين إسلاما دا إلمان كيرو توكيتشما والو دا دامسا دكتور لواء الإسلام الرئيس نيف دربو أجي فداتي الرابو أبو فدان سنين جدا كنو غرا شيخ كينيا الشيخ لواء الإسلام اسمه برسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وناصر المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وهند درسي وهند در أنسي أبلوان كنكو كيرو تكما ولو أكما سن بكما جيران شفتو كيرون أمة أورمودا warreen gartee mirga isaanii irratti falmachaadhaaf ilwareegaa turan ammallee akkasumatti irratti fufaa jiran waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Egaan salaamtaa qalbiirraa buqqaatu taatee gara keessan dabarseen boodatti yaa ummata kankoo saba kankoo ummata warra wallo waa hunda dura walloon tun biyya seenaati. seenaan isin itti qabdu guddoon islaamummaa irratti waan akkanatti himanii lallaafutti yeroo gabaabduu tana keessatti namaa himanii dabraniiti. Waa walloo kana keessatti Teedroosii fi Yohaannisiin proogiraama Minilik 17 ummata irratti lafa kaayee waan isaan dursan seenaan ni himti. Bara 1928 irratti. خناف جتة ركينا قرتي إسمو دتيف محمد علي غوغي سادا خان لراس ميكائيل الميني لك جيرة المسا لجياسو خلالي أكوالو خيسته نبيتن وان ميني لك دام سلفا خير تهوجي أول شوف ركينا قد أمة أورومو دا أمة مسلمة مدته ركون إساني رديما تورتي أكا مكا فيل إسلامummaan himanne namni walloota na keessa jiru akyoonii fi baatii lama kana keessatti biyya kanarraa bahee makkatti hin galle miilli isaa hamirgaatii fi harki bitaa dhiira haa muramu akkuma sayyoo dhalaa taate harmi haa ciramu heera lafa kaayamee ture jira duba tanaaf jecha warri gaafa san rabbii isaaniitiif if wareege akkuma san ammallee warri tokko tokko haa ummata fi nagaya baasuudhaaf akka gartee raas Mikaa'il Muhammad Ali Khature ummatuma kana gartee du'arraa baasuudhaaf islaamummaa fi dhoyfatee kiristaanummaa rakkoon isatti neyxee odoo rakkatoo intala Minilik fuudhee sababaa sanii mootummaan isaa haftee fi rakkoo abbaan lafatti gartee irra cinqachaa ture san hojiirra oolchuudhaaf lijiyaasuun ama sadii keessa ol biyya bulchuu hin dandeenye aduwwiin saahiba isaa akkuma san soddaan isaa Tafarii Mokkonnin Hayili Sillaasee namtichi jedhamu la'anahullah rakkoo guddaa ummata irra fide dhumarratti obboleettii isaa if jalaa qabu isa kana gurawatti hidhee booda harka isaatiin akka dhaqee achitti jeesee seenaan ni himti. Arrallee aduwwiin ummata Oromoo irratti duula sadiin irratti oofaa jiran. Kar tokko lafa Oromoo bal'oo ciranii xiqqeessu. Talammee isaadha ummata Oromoo hundummaachaa deemu kana kan beenteedha kan gartee waaqeffataan kan musliman adda addan
isaan kun akka waliin taaniin ummata akka bintindeessaa jiran akkan irraanfanne karaa kaanin ammoo islaamummaa isaanii itti duulanii suufiyyaa adda addaa dammaysuudhaan bira dhaabbachuudhaan islaamummaa teenya meeluudhaaf halkanii guyyaa marxifatanii jiran. Tanaaf dura namni heddumina irratti isin hirkatu qabeenya irratti illee hirkatu waa hunda dura harratti hirkatu rabbii tokkicha kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiira ja rabbiin hamma xiqqaa keeysaniin mancaa keeysaniin ulee teeysaniin rasaasa waan argattaniif rabbiif jecha yoo ol fuutan rasaasni keeysan tokkichi akka ummata kanarratti gaaga'ama guddaa fidu beekaa yoo Allahu akbariin bira jiraatte tana waan ta'eef jecha wanni takka illeen kateeysanii nu dirmadhaa jettanii mangistii irraa illee eeydan hin jirtu jireenya keeysan maqaa keeysan islaamummaa teeysan ol fuutanii ummata keeysan halkani guyyaa miidhamaa jiru kana maqaa wallo kadur kana irraa haytan qeyroolee biraa bakka biraa jirtutti illee iyyadhaa yoo isin mangistiin gartee ka isin biran dhaabbanne taate wal bira qadhaabbadhaati aduwwi halkanii guyyaan jina maqaa rabbiitiin gargaarsifadhaa itti fufa ammoo wanni irraanfachuun qabne niyyaan teessan qulqullooytee yoo rabbiif jecha taate bakki isin tigaltan mana jannataati jarrimmoo isin roorrisu akka warra adaabaa tahan beekaadha if duuban deebiina rabbii tokkichaan gargaarsifadhaa waan biraa dadhabnu kiisha keenyaa fi du'aa'in isinii wajjin jirra. الله أكبر الله أكبر العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولأنتم من كان أمة إسلاماتي كان أمة أرموتي الله أكبر الله أكبر قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحما به خادا في هيون لكيه أمبره جهد قهان وثد برسيه سوه وحدا فقيه دا علماء قهريه